Okrem pomoci državi za nabavljanje plastenikov i sistemov za navodnjavanje, kvecarin šaku pomoc nie dostávajú. Familia Blagojević z Ruskого Kerestura jedna z väčších produkovateľov ukrasných rošlínov. Zostým sa zanimajú už veľi roky i dostihli značnú produkciu na okolo 3000 kvadratných metrov. Veľký problém im predstavia, že ceny kveca stagnirujú už 5-6 roky, pokiaľ všetky druhy trošky produkcії z roka na rok rošňu, a od ministerstva nie veľkого hasnu. Але, ладно, понукаю, можна, чуємо, що давай 30% позме, 40% поврачі на квакі пластиники, на наводнявання. Але за teraz nie będziecie do toho uchodzić. І ще не, у планам законі з того року видіме, що як стигнемо. Треба ще сьогодні патру, це ще де наході, видіме, це надумаме. Každý rok sa uklada z vlastných sredstv, lebo do nových plasteníkov, lebo do navodňovania, zohrívania, vozného parku, bo še napredok musí ísť, keď sa stane pregážica konkurencia. U kecarste sezóna trvá celý rok. Mala pauza len u juniju, keď Blagojevičovo môžu pojsť na odpočívok na 6 dní, ale len u zmenoch, bo u plasteníkov i tedy je z roboty, musí sa zolivac, tada to vše musí byť stôl.